Suara-suara Roblox Malaysia. Waktu kecik V sekarang. Kawan Fair, Shiny Gamer. Hai semua, ini ulat saya. So, saya akan tiup dia dengan itu ulat saya. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Shiny Gamer. Hari ini kita nak main Squid Game Season 2 bersama Formula 1. Dan sebelum kita start, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Fatihah Gamarsmi. Hi, my name is Fatiha. This is my book. I am 7 years old. My family name is ambition doctor. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya Fatihah. Tropika atau Cinnamon Roll. Letak benda keja. Golden atau Daniel. Turun ke belakang. Turun, kau cakap turun. Jalan ke depan. Jalan ke depan. Okey, kat sini. Jalan ke. Lompat ke atas. Jalan ke belakang. Saya Mikael.